رادیوی گل دنگ کردستانیه. جنابندان چیان رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجایی رو 25 سبات 2025 سه شنبه بکسل ساعت 12 آمده 14 امن اوچه نو روژه پیشکش بکنه پیش چند سر اوچه ما پاریز ران جبو دیتنا ری براپو سرلدان کرن بس اوزاد بود حتی ری براپو آزاد نبه پیواجو نممکنه پیش بکوه قصد ایریشن دولت اتقادایی کرد سر بنده و تشنه پراقراق وزاقو گر حق لیتک بره سوریه آلین سیاسی کنگره دیالوگان اجتماعی boykot گر تدوین ابن شرناخی تیکیتنا 11 هرمان هات قدخه کرن در حق شهرداریا بی کوزده لیپرسین هات تصویه کرن دوباره دمشق دارن هجن دست به برفریارون چین خودی کم پاریزران جبو دیتنا ری براپو سرلیدان کرن جه پاریزران بیروه قیاست سالی رازی استرک Rezan Sarıca mazlum Dinç u Cengiz Yürekli jibu karbon rebera po bibinin seri serdozgeri komaraya bursa ve müdüriyete girtika İmraliye'den. Parizer ancı bu ditinamı vekilen koygendin İmraliye Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım Veysi Aktaji hemen serlidan kiren. Hevseruka konseri ve bera KCKBS hoza tevli bernameye teybat a televizyona medya haberi bu. Pevajuya ku be inisiyativa rebera poj bu çare seriyete peş xistin u mijaren roje ve denirxan. Bese uzat beje hatta tecid hebe hatta rebera po azat nebe pevaju ne mümküne peş bikeve. Hevseruka konseri revebera KCKBS hozat jibu daxyaniya Vezarat Adalet ya hükümeta AKP got tecrid u izolasyona liser rebera po devam dike. Gelo hun listik edilizin, hun dixwazin çi bikin? Hun daxuyaniyên xwe yên ji cotmehê û vir vedikin bi çi rengî dinirxînin? Dibêjin daxuyaniya bidîmen ne li gorî mewzuatê ye. Ez ji Wezîrê Edaletê dipirsim. Daxuyaniya rêberapo ya di nava şert û mercên tecrîtê de li mewzuat û huquqetê yanna bila bersê vê bidevê. Divê şert û mercên rêberapo di nav de tê girtin, bên guhertin, bên başkirin. Tecrid devê bi temamî ji holê bê rakirin. Rêberapo devê azad be bê berdan. Bi vî awayî dikare pêvajoya vegarîna demokratîk ava bike û birê ve bibe. Eger ev nebe wê çawa bibe. Besê hozat da zanîn ku di encama tekoşînê de desilat dewlet neçarma biçe cem rêberapo û got rêbertî îflasa polîtikayên xirkirinê dibîne. Di heman demê de vîna gel û tekoşîna azadiyê ya mezin dibîne. Ji ber vê yekê rêberapo înisiyatîfa veguherîna demokratîk bi pêş xist. Dixwaze dest bi pêngavekê bike, dixwaze Tirkiye demokratîk bike û veguherîne. Dixwaze li ser esasê azadiya Kurdan li Tirkiye û herêmê demokratîk bûyîneke mezin pêş bixe. Ev pêngaveke mezin û dîrokî ye. Helwesta hikûmeta AKP û Erdogan jî besê hozat bi vî rengî şîrove kir. Li desilatê binêrin, her roj dibêje bila pekeke çekên xwe deyne. Erdogan her cara ku devê xwe vedike û digire vê yekê dubare dike. Lê dema mirov li kiryarên wan dinêre bi rastî jî dibêjin bila şer bidome. Li vî welatî siyaseta dewletê ya 100 salî heye. Her tim dijminên navxwayî afirandin. Kurdan bi vî rengî pênasekirin. Bi vê mantiqê dijminê hundir û derve civakî milîtarîze dike û şovenîzmê pêş dixe. Rêberapo dixwaze vê lîstikê jî xirab bike. Besê hozat êrişên li ser rojava bi qeyûman dagirkirina şaredariyan jî weke aciziyeta desilata AKP binav kir û xwest li dijî êrişan tekoşîneke hevpar bêmeşandin. Heştê adarê nêzik dibe. Roja jinên ketkar a cîhanê hevseroka Konseya Rêvebera KCK besê hozat bi münasebeta rojê ji bo jinan ev peyam da. Jin êdî her roj bi royê heştê adarê dijîn. Li hemû cîhanê tekoşîneke mezin a jinan heye. Rizgariyeke mezin a jinê pêktê. Rola tevgera azadiya jina Kurd divê tekoşînê de diyarkere. Divê wateyê de keda rêberapo bêsînore. Ez bang li hemû jinan dikim ku li ser esasê azadiya fîzîkî ya rêberapo seferber bibin. Ji bo înisiyatîfa veguherîna demokratîk a rêberapo bi gece encamê divê jin pêşengê bikin.
به وی بونه هفره ساکینه جانسز به رزداری هسکرین و منتاری ببیرتینم. تکوشین و کداوه ده پیشکتن گردونی بون و بانگوازیا جنین جهان یا جبو تکوشینا جنا آزادا کردستان ده رولک مزین لیستیه. اف تکوشین ده خطاوه ده بو خودی ناسنامه مزین بو پیشکت و تقز و بگیجه سرکفتنه. تهوزات به مناسبت 21 سبات روژا زمان دایی که جی قسمک نرخاندن خواه به کرمانچی کرد. بانگا به سهوزات اجبوز زمان گله که گرینگه امن پیامین وی گودار بکر. زمان زکماکی گل لمره همو گلان را از پیروز دکیم جوان ما قوم ما را پیروز بو زمان زکماکی پر گرینگه نقصنامه جواکه نقصنامه گله رومت گل بخویه زمان نبه جیان رومت جنابه چه قاس اریش چه بویسه چه قرقرنه چاندی چه بویسه گل لمه هم بره و بر خدایه تکوشینه که پر مزن دایه زمان خود چاند خود پاراستیه آوابون چاند رول زمان سرکیه پر سرکیه زمان خود نهاجی بپارزه زاروک خود فر زمان کردی بکه هر حالی ده مال ده کردی باخوه دروه ده کردی باخوه سیاست ده کردی باخوه مطلقا زاروک خود فر زمان کردی بکه demek زاروک دایک چه ده به فر زمان ده به لازم دست به که فر زمان کردی ببه او پر گرینگه Tülay Hatimoğulları gud emli bendine gudavya mahasıbatı ji İmraliye daxuyaniye göre. Hevseruka Gişçeden Parti Tülay Hatimoğulları tekildarı peyama reberapo kurtiye payın durujen peşte ve redayin de axibi. Ev li bendine gudavya mahasıbatı şande biçe İmraliye uj reberapo peyam vere. Ev pevajo jaliye ke ve geleke giringe dirukiye u hemu pekatiyen Türkiye alakadar dike. Hevditinin şande amel İmrali dınava civakede xwedi wateke dirukiye u gelek giringe. Peyamen ku Birêz Abdullah Öcalan jî divê mehêde bide dîrokîne. Hatimoğulları tekildarî zextên ser Partiya wan a derdorên demokratîk ji ev peyamda. Birêz Öcalan kedeke mezin dide. Tayînkirina qayûman operasyonê dijî hêdeke û operasyonê dijî rojava nenormalin. Laliyekê em bahsa aştî û çareseriya pirsgirêka Kurd bikin aliyê din em ê rêzê li mafê dengdanê û hilbijêrên Kurd ra negirin. Neteneden parti dostên wê û hêdeke bûne armanc. Zext û zora qesirê gihîştiye tusiya tê û gefle sermaye welêt û sermayedaran dixwin. Ev jî têwateya ku desthilatdariyê darast kiriya amûrê derbên siyasî û kumpasan. Niha ji êrişên xwe gihandine şaredariyên CHP û Ekrem İmamoğlu. Hatimoğulları dibêje di rewşeke wiha de mirov nikare behsa demokrasî û çareseriyê bike ev tişgotin. Em di demeke wiha re derbas dibin ku ji her tiştî bêhtir pêdiviya me bi aştiyê heye. Tirkiye bi rastî jî pir tevlî heve. Divê pêşî desthilatdarî rewşa xwe biguhere şer bi derawastandin siyaseta qayûm terk bike. Ya herî girîng mercên rêber Abdullah Öcalan jî baş bikeye. Başkirina mercên Birêz Öcalan ve atmosfera Tirkiye û Bakurê Kurdistanê biguherîne. Ev mercê nebe nabeye. Nesrin Naz got lazime desthilatdarî bi awayeke cidî nêzî meseleya Kurd bibe û têcît bidawî bibe. Aborînas û siyasetmedar Nesrin Nas li ser hevdîtinên berêber rapora û nêzîkatiya muxalefetê ji Ajansa Mezopotamya re axivî. Nesrin Nas got Tirkiye bi salan e ji bo neçareserkirina pirsgirêka Kurd hincet ji xwe re çêkirin. Her tim fikirî ku eger ez daxwazên Kurdan ên li ser esasê mafan pêk bînim dê Kurd ji me biqetin û wê bihêztir bibin. Ji ber ku Tirkiye ev tirsên xwe enjekteyê civakê jî kiriye. Ev yek jî bû sedema mezinkirina pirsgirêkê. Îro ev helwest di her warî de xwe dide der. Divê kesên Tirkiye bi rêve dibin jî vê yekê qebûl bikin. Nesrin Nas balkişan ser hevdîtinên berêber apore û ev şîrove kir. Devlet Bahçeli ku demekê li qadên hilbijartinê benîkê darvekirinê dihejand ji nişka ve got bila Abdullah Öcalan were meclisê biaxife. Hevdîtinên li İmraliyê giringin lê ev ji xweber çê nebûn. Ev bi geşadanên li rojlata navîn li herêmê bicîbûna İsraîlê, guherandina desthilata Amerîkayê û avakirina rêveberiya xweser a Bakur û rojlatê Sûriyê re eleqedarin.
آرمانجا اردوغان سینور میساکی ملیه او اکیباوی جسال 2011 و جبو کنترول کرنا سوریه توتش نمان نکرین. نسرین ناس بالکشان سر پیورا رخصتن سیویل و نزیکاتیا مخالفت جی او اف پیامدا. دوی پیواجوی دوی مخالفت ببه یک. جبر که جهر وقتی بهتر پیدوا ترکیه با آشتیه که جواکی هیه. هری داوی نسرین ناس اشارت به تجریت لسر ریبرا پودکه و دبیجه. دوی ایدی پرگالا تجریت بداوی ببه و گرتی نخوش بین بردان. لازمه دستلاتار با آوهی که جدی نزیکی مسئله یا کرد ببه و گوه بده داخوازین جواکی. Serokê Sûdefê Türker Suryanyan tim qîmet dane gotinin Öcalan. Serokê Federasyona Komeliyan Suryaniyan Sûdef Evgil Tüker tekildarî hevdîtirin birê raporê û hêviyên Suryaniyan ên di vê warî de nirxandin kirin. Türkar balkişan ser giringiya van hevdîtinan û hagot. Polîtikayên cudayên ewlehiyê me jî diwestîne û ber bi fikarên cuda vedibe. Zelalkirina pirsgirêka Kurd bandorê li Suryaniyê Tirkiye jî dike. Ger ku ev pêvajo bibe sedema aiştiyê beriya her tiştî Suryanî û piştgiriyê bidin. Ji ber ku Suryanî ji welatê xwe koçber bûne. Sedema van koçberiyan nêzîkatiyên siyasî polîtikaya têkperez a sedsaliya dewletê ye. Çendî di destûra bingehîn de qala ve keviyê bikin jî ev pêk nehatiye. Ne ji bo Suryaniyan, ne ji bo Kurdan, ne ji bo Ermenan û ne jî ji bo Roman. Türker dest şankir ku roja komar hatiye avaykirin heya niha polîtikayên têkperez didomin û wiha dawî kir. Ji lewre wê bi pêvajiyeke demokratîk re Suryanî rihet bibin û tev vegerin warên xwe. Gel wekî paradigmaya Birêz Öcalan be wê Suryanî piştgiriyê bidin. Suryanî pir qîmet didin. Birêz Abdullah Öcalan û gotinên wê derbarê Suryaniyan de. Ger derfe çê bibin em dixwazin bi Öcalan re hevdîtî bikin û pirsgirêkan biaxivin. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çêtên wê yên li ser bendava Tişinê, Pira Qozaqê û Derhafîrê têk birine daxuyariyek da. قصد درباره شهر 24 ساعتین داوین و انجام نویده اب آگاهی پاربکرین. شهروان ما دوه لهمو انیان تبهای ایرشن ارتشا تکا داگرکر و چتین و ین نسر نقطه این هزین ما تک برین. لعنیا تشرینه بالافرن شهر رزه ایرشین خواه لسر در دورا بنده و تشرینه بردوام کرین. ده همان دمیده به اوبیسین گران هرم توپاران کرین. چتیان به دستک هوایی و توپاران اوبیسان هبلدا ایرشی نقطه این هزین ما بکن. شهروان ما برسفدان و شرکی دجوار رودا. ده شهر ده کشتی و بریندارین چتیان چیبون لی هجمار آوان نهاد تثبیت کرن. چتیان هولدا به درون خواکوش جارکه ده نیرش بکن. شهروان ما ایرشتک برن و 4 درون خستن. انیا پرا خره قوزاقه گنده تینای نیزی پره گلک جران جالی بالافرین شهرین ارتشا ترکا داگرکر و هاتن بومه باران کرن. ارتشا داگرکر و چتیان به زیدتری 110 گلین اوبیسین گران تانک، روکت و هاوانان گنده تینا، جادا، برهسو، غسق، دکان، ملها، سیا و گریسه و خره خوزاقه توپاران کرن. ده انجام ده زرارین ماتیین مزن لمال و ملکین شینیان بون. هم وقتی ایریشین هوایی و توپاران و بیسان چتیان ایریشین نقطهین هزین مکر شروانین ما برسوا ایریشان دا و شر رودان. ده شر ده دو چته هاتن کشتن و هنن دن بریندار بون. هر اوها دربل دو عربین چتایان خستن. شهروان ما ایریش گدنا چتیان آل در دورا پراخره خوزاق شکاندن ده انجام ده کشتی و بریندارین چتیان چیبون. لهجمار آوان نهاد سانین. ده شهر ده دو کامره موبسه و نقطه که چتیان کجه ایریشی هزین مدکن هاتن رو خاندن. لعنیا باکور روژاوای پریجی پشتی ایریشا چتیان دنافبر هزین ما و چتیان ده شهر درکت. ده انجام ده کشتی و بریندارین چتیان چیبون و ین دنجی جقاده رویان. انیا دیر هافر. چتیان جگند امام ایریش نقطه که هزین مکر شروان انما برسوا ایریشاندا و شرد قومی ده شرد هجمارک چته هاتن کشتن هجمارک چی بریندار بو و عربه اکوان هات رو خاندن هجمارک چته هبلدان بکب نقطه این هزین ما لی شروان انما هبلدان تک برن و دو چته گرتن و یندن جیر رویان ارتشا ترکا داگرکر و چته این و در دور باجارو که شیخلر شیوخ بچک انگران تو پاران کرن تفگر بالافر شر لسر هرمین نسکنی
د توایا روژه ده بالافرین شر اوین به مروفین دولت ترکا داگر کرد لسر این ایسا و گندوارین و گریان. کنگره دیالوگان اجتماعی دست بکر لآلینسی سیاسی یم به باندور boykot girin و tevli kongreye nebun. Liguri komite amadekar a kongre qaşo bi mijara nîqaşkirina siberojeya Suriye'de 6 saat devam bike. Gelek aliyen Suriye yên muhalefeta rejima berê kongre rexne kir û gelek beşên civaka Suriye'yi û hêzên bi bandor ên Suriye kongre boykot kirine. Su pênc hêz tevgerên siyasî civakî û yên jinan ên Suriye têkildarê mijarê de daxuyan yekdan. Daxuyanê de hat bigutim. Kongreya ku nûnerên tevaya pêkatiyên Suriye tê de amade nebin de encamên wê bêwate û necîhête bin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk jî diyar kir bû ku li derxistina kongreyên îjtimaiî ya diyalogan nûnertiya tevaya gelê Sûriyeyê nake û hêviyên wan bi cih nayne. Rêveberiya Xweser dest şankirî bû ku bi dûrxistina pêkatiyekî nemûmkün e diyalog pêk were. Jinên çalekvan gotin rêveberiya Xweser ji bo hemû gelên Sûriyeyê moldeveke serkeftiye. Siyasetmedar û çalekvanên jin ên kantona Tebqayê têkildarî pêşeroja welayê de nêrînên xwe ên ziman. Hevseroka Mêsa Tebqayê ya Partiya Sûriye Pêşerojiyê Barîn Mam wiha xivê. Desthilatê li Şamê têkildarî rola jina hîna jî polîtikên rejima berê dimeşîne. Hewl dide rola jinan piçûk bixe û wan ji navendên biryardayînê dûr bixe. Jinan dibin sîwana rêveberiya Xweser pir destkevtî bi dest xistine. Ev destkevtî dihêlek û hêza jinan têrê bike ku beşdarî avakirina Sûriye siberojê bibe. Her wiha rê dide ku jinên Sûriyeyê tevlî vê ezmûna pêşeng bibin. Rêvebera Kombûna Jinan a Zenûbiya Kevser El Ahmed wiha dibêje. Jinên Sûriyê bi dehan salan hatine paşguhkirin. Qonaxa niha dîrokî û girîng e. Divê jinên Sûriyê ji bo pêşxistina azadiyê xwe biparêze ezmûna rêveberiya Xweser be. Endama Kombûna Jinan a Zenûbiya Xuzîma El Elî jî balkişan ser yekîtiya jinan û ev tişkot. Yekgirtina xebatên jinên Sûriyê divê qonaxa dîrokî de pir girîng in. Modela jinan a li herêmên Bakur û Şatê Sûriyê ji bo hemû jinan asûyên nû yên têkoşînê vedike. Li Şirnexê têketina 11 hereman hatiye qedexekirin walîtiya Şirnexê carekê din 11 herem wekî herema ewlehiya taybet Ademgîr ragihand. Diyar kir ku têketina 11 heremên li navenda Şirnexê û navçeyên wê ji bo 15 rojan hatiye qedexekirin. Hat ragihandin ku qedexe wê di navbera 26 Sibatê heta 15 Adarê be. Heremên hatine qedexekirin evin çayên Gabar, Cudî, Besta, Kurt, Kelemaymê, Dönmezer, Kovankaya, Textereş, İncebel, Altın û Oymakaya'nın. Taliye Yılmaz Bey lijne bi cive cara heftemîn hate talafkirin. Taliye Nedim Yılmaz ku su 2 salın girtiye û girtika tîpa feya Bolu'yê tê ragirtin bêyî ku lijne bi cive cara heftemîn hate talafkirin. Parlamenter Dem Partiya Şirnexê Newroz Uysal Aslan ev biryara lijneyê xist rojeva komisyona lêkolînkirina mafê mirovan a meclisê îhikê. Aslan wiha got. Biryarên keyfîne û bê hincetek hebe hatine dayîn. İddiayên tên kirin bê bengehin û dema Yılmaz halbeş şîbe û nehatiye berdan. Azadiya girtiyên tê xezfkirin û divê ev ji aliyê komisyonê ve were lêkolînkirin. Newroz Uysal Aslan bi daxwaza ku Wezîrê Dadê Yılmaz Tunç bersivê bide pêşnûme pirsek da meclisê. Li Sinê 7 kes bi kefaletê hatin berdan. Zaten rejima Îranê yên Îran û Rûşatê Kurdistanê li ser Kurdan dewam dike. Di 19 Mehê de rêxistina Komeliya Mafê Mirovana Kurdistanê ragihandibû ku hêzên ewlekariyê bank li 7 mamoste û çalekvaran civaka sivîl yên Kurdkirinek û biçin dadgehê. Hatibû gotin ku her 7 kes bi hinceta têkdana asayişa giştî ji bo şaxa duyemîn ya dozgeriya giştî ya li başûrê Sineyê ve hatibûn vexwandin. Derbarê hema mijarê û dadgehkirinê de rêxistina
مافه مروانیا کردستان دا خویانه کدن بلاوکر دا ریخستن دا زانین کو دی 23 و مهده هر هفت کد زشاخ دویمین یا دوزگیری گشتی لسنه هاتنه دادگه کرن هات گوتن کو هر هفت کس به کفالت پره یا به 100 میلیون تومن ایرانه با اوی کدم که هاتنه بردان ناوی کسی انج بو دادگه هاتنه و خواندن وحانه زارا محمدی فاطمه زند کریمی زوراب جلالی کمال فکوریان مختار اسدی جمال اسدی و جمیل امینه در حق شهرداری بای کوزه دلی پرسنات دست بکرن در حق شهرداری بای کوزه یا استانبول یا CHP'de جبر کنسری لی پرسین هات بود دست بکرن مدیر چاندو کاروبار جواکی امبری ایده کو بریا بازی چلیا 2025 müdürü ve beşi bu hatta ben çavkerin hati tagere ko ede de çalaken konsere ya şaridari de ji der ve hukuki kiriye دیگه کو 8 آذر ده روزین چاندا جنن کورتل دارخستن دیگه کو 8 آذر 2025 ل پایتخت آلمانیا برله به duruşmaya خوبون هنر برخوادانه رزه چالکی تل دارخستن رزه چالکی جالی جری و به هفکاریا جغک تکوژن کجار دستان او هنر مزگین ته organize کردن organizasyon دیگه که آذر ده به وکرنا آلت منزه دست بدیکه و ده 8 آذر ده به کنسرک تیبت جبو جنام بداوی ببه هر وادناف هفته که ده و گلک پرفورمنسن هنریین وکه موزیک گووند و شانو ورن پیشکش کرن organizatör bankle herkesin alakadardaki ku 5 tarike xurt were pekanin agahiyen behtir u bernameya bekemasi liser kanalên medyayê dijital en organizatöran denedîtin. Li Berlînê لافغانستان شدت آلوده جنه دوام دکت پازده طبقه 2021 ده طالبان دستانی رهبری افغانستان پشتی و روزه لهرم زق قدخه کم کوجی تاجز و سوژه تجاوز یین لسر جنال زده بون لگوری دانه کو آژانسا نوژین ها بر هفکرنه ده محاسبات دل باجارن جدا 11 جن هاتنه قتل کرن جنه کو زاروک انجی با اوای که گومان جیانا خوش دستا ده پرانی ابویران ده کسین سوجدار اندامن طالبانینه شام گورک کومی هاتیتین ناوینده چاودری مافه مروان آل سوریه سوره راگان کو دوه لهرما شبینا یا باشور شام گورک کومی هاتیتین گوری سوره گورا کومی دبن گرتیکا رژیما بری یا باسید هاتیتین سوره دیارکر کو لسر جنازین شوپنگوله او شوتاندنه هبون هر وادس شانکر کو دکوره ده هستین زاروکانجی هاتنه دیتن داخوازن سوریه یان او جیوینا پوتین ترامپ روژون روزنامه‌ین عربینه روزنامه‌ین عربیین ایرو باسا کنگره دیالوگان اجتماعی داخوازن سوریه یان او لوتکیا پوتین او ترامپ کرنه روژو روزنامه العرب لندن پدیویا گلن سوریه کرن روژو خو او هات بیجه سوریه ناخوازن سروکه که د استا خوده ده لسوریه ببینه کو حتی لسر کرسی سروکاتی رونه ev dezgehên istixbaratî naxwazin ku her kêlî wan tewambar bikin yan ji ber destê sibê werin wan ji nav nîvênên wan derxin û bavêjin zindanên tarî ev naxwazin slogan jin jiyana kesan buhattir bin 6 salan welatiyên Sûriyê kincên leşkerî li xwe kirin û sloganên yekîtêkê vala avêtin basa serkeftinên derew kirin lê li ser erdê tenê binkeftin hebûn روزنامه الخلیج باسا لوتکیا دنا برا ترامپ و پوتین تکریه او هنویساندیه تپاین کو لوتکیا به باندوره که برفره لسر آسان توی پک بینه پشت لوتکه ده در فتکه بده کو روسیا وگره قادا ناونه توییم ev lütke ve derfete bide Moskova ku be beşeke hevsengi nuyen ruşata navin u cihane روزنامه دستشانکر کو دان استاندن devletên ekbuya Amerika Rusya'yı dibe ku fikaren Ukrayna u Avrupa'yı zede bike
بله گودن جمنو چین نیرو پیشکش کردن گودار جبو گودار که نواس باز آن خاطر ودم باشه